turi umubyeyi ntazopfa abafata ibikunda abana papa uruzopfa uyu utarabona ikintu umwana wese afite icyo ashaka yuko uzokora kuri we murareze urumva agenda akagaruka akagaruka no kubwirizwa umuntu hataragera je natwaye pasiteri imyaka itari mike pasiteri kumbonze iri ahantu hashunguruka saba n'imifatisi ubwo nyine ariko yaradukubise iyo pasiteri aho nyine kirahagarara anashunguruka kuri simufu cyayo aba hasi urumva yatuma amazi isa katwuri hasi katwurira kugira ngo rwogara ariko kihagarara aho nyine imodoka nini ishoka ihagarara irabanza gusenga gatoya yohamanuka yesu arifa ubwami bufitiye umuntu ava mu mubiri ariko ijuru ryateye bityo wabazije ibyo dukora byose uvuga dufashe umubiri ariko imigambi y'Imana umugambi w'Imana yadakubwiye usoza udasoza ukwirwara n'iriya warashaka ararwara ariko ugasoma ntabubwiye ushobora ukagaruka uzumva ari uko ageze ariko ijuru yavuga ati harageze yuko twakira iwacu uyu munsi hataragera turababara batuza wacu biratubabaza iyo uwo twakundana agiye ariko nakubwiye haba hageze hataragera arabakorera turabasamuye ko ari imodoka ntuzumva kwinshi kandi tuzumva tuvaye wanakigeza hari igihe kimwe ngeze kugira ibipimo cyangwa ukajya kuri w'akarere ntisemera kuza gushika abantu batatunga kuri taranseri amadokiteri ari mu itungo ariko yabarabira indi kandidesi bagahamagara abanyeshuri baza kwiga iyo kandidesi kuri taranseri umuntu akaba akomeye akaza gutambuka ibikunda iyo wishyura ibingo bashaka kuraba kandi bagakuramo ibingo wawe nyuma bari baraharira abadokiteri barukiriye zo twize bavuye ku muntu bari muri koma ariko bibarusha n'ibintu nta magabo ari keresi wamaze keresa igihe Imana itararekura ntushobora gusa kuko uriho atari kubera ibyo ubayemo cyangwa ibyo ubona nabyo nturiho
igitabo cy'abigisha mu gakorero Pawulo ariko ntazemeza, ariko turumva amajambo y'Imana atubwira uko natwe ko dukikije n'ibipfu by'ibyabona tunyuranyije, dusigaye tuyambure ibiturebera byose iceka tuziga ko vuba. Hano amajambo y'Imana aratubwira ingene abantu bariho kuri Nosi cyane uko bari ari amajambo tubwira Pawulo baravuga ubwa nyuma mu rugendo rwiwe, aho yarimo aravuga intambara yaciyemo, ingene byagenze, ingene yitwaye, na cyane cyane iyo umuntu avuga ariko aravuga ubuzima bwiwe igihe cyanyuma. Ntuza urinde kuvuga ati amajambo akubwira arakasezera, aho ari amajambo akomeye utegerezwa gushyira ku mutima. Pawulo rero ariko aratubwira ubuzima bwiwe avuga ubwa nyuma ingene ariko arasozera urugendo rwe rwo hano ku isi, aho aza kuzana abantu benshi bari kuri Nosi nk'uko atwegereza hano mu mubiri wacu, cyangwa twebwe turi muri salo, cyangwa twe twaje gusenga hano. Umwe wese ariho arafise ivyo yabonye. Uriyangana asanga Davide arafise ivyo yabonye mu buzima yabayeho cyane arimo. Urafise icyo ushobora kuvuga nk'intara. Hari abantu benshi batava hano ariko bafite icyo cyo gushima Imana. Niba warafunguye ubuntu bw'Imana, niba wambara ubuntu bw'Imana, hari abadafise cyangwa ko batambara kubera ibi na biriya. Hari abatambara bikadakunda kubera umubiri wabahezemo, kubera umubiri utagikunda. Imana ifashe cyane. Iyo ni kandi ikomeye, ariko ikomeye ngo ni ibintu bisanzwe, ariko bigakunda cyangwa icyakora ishingiye wambara ukaberwa banazibyiwe. Ibi nshaka gutambuka bigakunda, ubwo ni ubuntu bw'Imana. Iki nacyo bigusanganya ariko ngo bukebuke bukebuke. Imyaka y'agacumi aho kera mfashe pasiteri ndaza madamu ntibiratinya ngo nabiro kwisi na n'ibintu sinzi iyo byaba bivuye, ariko mugasohoka uko ufashe imodoka ugenda ukiye mu isi nkawunya ntumaze, ariko nari kugenda mukebuke nawe ariko nkibuka nari umukono w'iwanje nari meze neza, ariko ivyo bindi sivyo byazanaye. Numeza kubwira ijambo rivuga riti hari ibintu ushobora gufata nk'intebe ariko ushobora kubicabura ukavuga ikintu Imana yarakoze. Rero urashobora kubicabura icyiza Imana yagukoreye utabyirengagije. Niba ushobora kwicara ugakunda, hari umuntu kuba aryamye kubera ko muri mugongo bidakunda, adashobora kumara umwanya yicaye. Niba wicaye Bwana asifiwe, niba wicaye birakunda ko wicara, ntugire ngo wese birakunda ko wicara. aho usengera bakubyara cy'uko bidakunda. Ntubwire ngo rero niba Imana yaraguhaye ibibondo muri icyombo cyo gushima Imana yagukoreye, niba ushobora kuvuga bigakunda, ntubwire ngo muri cyangwa
Mana ndamushima. Umva biraryoshe uri kurasengera akaza ukabona, biraryoshe kuba uri gusenga amafaranga y'inzu ukayaronka, biraryoshe kuba ukenera ibifaranga ukabironka. Nta n'umwe atabishima, ariko hari n'ibindi dufata biremewe ariko Imana yakoze, hari n'Imana yagukoreye ushobora kubifata ibisanzwe. Niba ushobora kwinjira iwawe ugakunda yuko winjira n'umuntu harabahera hanze y'urugo bidakunda ko binjira umwe amwe gusenga gahunda ati winjira uvuye vyamani bakaba kandi uvuye gusenga urati winjira niba rero winjira umugabo akora ati karibu adasenga bivuvere Imana n'uri Imana kugiriye. Niba ushobora kwinjira bakabatwegera muhira n'umuntu ubwiwe urashobora kubicabura ukavuga Mana muri mwaka wabyemeze hari ivyo wankoreye Imana yikoreye Mana ndabimushimiye. Hari vyinshi vyo gushimira Imana. Ndabona ko dukikijwe n'igipfumu c'ivyabola kingana n'ivyo Satani ashaka kwibariza ntakwereke ko ari Imana yagukoreye, akakwereka ibitigeze vyishurwa. Nivyo yihutira ubwenge hari mu mutwe, nivyo biza bikorwa ibitagenze neza. Uzi urabona nagukoreye iciza agukorera akantu kabi kamwe cyangwa agakosa kamwe, vya bintu vyiza byose ugaca ubibwiriza ubusa. Imana umuntu waterefone bigakunda ukivuga ati Mana warakoze ibintu warakoze ndabimushima. Pawulo ariko aravuga ingene hari ivyabona vyinshi atari ivyabona vya Yehova kurya tubibizi oyaga niko ndavuga kuba icabona ciza Imana yakoze, kuba icabona cica Imana yagukoreye ikakuneshereza ahantu ikagutsindira ikakurenganya ahantu uricabona ushobora guseruka ukavuga ati Mana iki ndakigushimira ko wakikoreye iki nakiriya warakoze. Hari umuntu yariye kabiri kose umwaka urahera, hari abantu batabizi muri uyu mwaka bagiye ibyo bashimira Imana ariko kubera kubwira ubwo muntu barafungiye kabiri birakunda, barafungiye gatatu birakunda, kuva mu kwa mbere gushika ku gatatu na kabiri birakunda, urabaza kuraza urumva ntiwagira icyo wagomba ariko urafungura n'ibitabo ariko bikaboneka abana bakarya bakava kw'ishuri bakagaruka niba waragiye iyo miduga batanze ki umunyima imiduga irata inzira igasanga abantu mu mazu uruperereka gusanga huri ukivuga umuntu azize rero hari byinshi ushobora gusohoka imbere y'Imana ati Imana warakoze. Mwibuke Imana ibabashimira, Imana ibabashimira kandi munashima umuntu ashima. Hari umuntu wese kuba dukora rero umuntu akora amakosa Mana yanjye yakora amakosa ariko arafise umutima w'umusaruro kuva isi yakabaho aho ngaho nawe asaba imbabazi. Urumva umuntu usanzwe ubabara ntashobora kuziza umubabarire umubabarire aba yahejeje n'ubu usigaye imbere uvuga ati ntihaha rero namubabariye yazanye ikigongwe ntihari kamubabariye yarakora amakosa ariko c'imbabazi bw'ibintu imbabazi bw'ikigongwe iryo jambo muri we